हजरात आमादा की स्कूल भाई जो दरमियान में जगह उसे पूरा कर दें तो बच्चे से गुजारिश की जाए। देखिए बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है वाकई में, लेकिन आप आमादा हो जाए पूरी तरह से कि स्कूल न कॉलेज की है तालीम के मोहताज, स्कूल न कॉलेज के है। देखिए मौजू पे मैं निजामत करता हूं, रट के नहीं आता घर से कि निजामत क्या करनी है। स्कूल न कॉलेज की है तालीम के मोहताज, ये मदरसे महफिलों मजलिस के पढ़े हैं। स्कूल ना कॉलेज की है तालीम के मौके, रटी रटाई जुमले पढ़े जाए, लंबे चौड़े जुमले किए जाए तो ही दाद देंगे आप हजरात। क्या स्कूल ना कॉलेज की है तालीम के मोहताज, ये मदरसे महफिलों मजलिस के पढ़े हैं। ऐ शेख हरम देख तअज्जुब से ना इनको, इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से बड़े हैं। अगर पसंद आए तो एक नारा लगा दे कम से कम, जब तक काम रहे एक नारा। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आप हजरात की समातों को नजर बद से बचाए। कि स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे महफिलों मजलिस के पढ़े हैं। ऐ शेख हरम भाई आ जाए, अगर पीछे बैठे फिर भी उतना ही वक्त लगेगा, आगे बैठेंगे फिर भी उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन सवाब में इजाफा हो जाएगा। चलिए माशाअल्लाह से आप बेदार हैं। स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे महफिलों मजलिस के पढ़े हैं। ऐ शेख हरम देख तअज्जुब से न इनको, इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से, जरा बोले ना, इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से बड़े हैं। मैं बिल्कुल निजामत तमाम कर चुका था, लेकिन हमारे यूसुफ भाई कह रहे कुछ दो शेर बस, चार मिसरे सुने, इंशाअल्लाह पूरी तरह से झूम जाएंगे। इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से बड़े हैं कि मताए अश्के अदा किरदगार चाहता है। भाई देखिए आप चाह रहे इतनी देर से मैं गुजारिश कर रहा हूं आप हजरात फर्श महफिल पर आ जाएं। अगर हम ना आए फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला महफिल का, आप ना आए फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जिक्र है जिसका जिक्र परवरदिगार चाहता है जिक्र कराना। आप आए अनाए, हम आए अनाए, जिक्र होगा। शेर सुने चार मिसरे कि मताए अश्के अदा किरदगार चाहता, जहां तक आवाज जा रही है, मताए अश्के अदा किरदगार चाहता है, वो बेनियाज दुरे शाहवार चाहता है। भाई मिसरे पढ़े गए हैं। चौथा मिसरा कि मताए अश्के अदा किरदगार चाहता है, वो बेनियाज दुरे शाहवार चाहता है। किसी के चाहे न चाहे से कुछ नहीं होता, मेरे हुसैन को परवरदिगार चाहता। भाई क्या सुन रहे हजरात, सारे मिलके भाई सारे मिलके नारे लगाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, फिर हाजिर कर रहा हूं जी, फिर हाजिर। मताए अश्के अदा किरदगार चाहता है, वो बेनियाज दुरे शाहवार चाहता है। किसी के चाहे न चाहे से कुछ नहीं होता, मेरे हुसैन को परवरदिगार चाहता है। मौला आप हजरात को सलामत रखें, जिसकी जो भी हाजतें हो फर्श महफिल से उठने से पहले पूरी फरमाएं। मेरे हुसैन को परवरदिगार चाहता है, मेरे हुसैन को परवरदिगार चाहता है। आइए हजरात, ऐसा मद्दा खान जो जिसका ताल्लुक सादात बराही से है, लेकिन हैदराबाद में मुक़ीम हैदराबाद से ये तमाम हिंदुस्तान में महफिलें पढ़ने के लिए नदीम अकबर सल्लमहू, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जमीन पर इस वक्त कम चल रहा है, आज नहीं बल्कि कई सालों से 3-4 सालों हमने हमारे साथ कई सफर इन्होंने किया है। जमीन पे कम चल रहे हैं, फ्लाइट में ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि मसरूफियत है। आज यहाँ पे महफिल पढ़ रहे हैं, कल बेंगलोर पढ़ रहे हैं, कभी लखनऊ पढ़ रहे हैं, कभी दिल्ली पढ़ रहे हैं। मौला सलामत रखे, सारे हिंदुस्तान में अभी से ये सफर कर रहे हैं। ये वाकई ये इनके वालदैन की नेक सीरत है, वालदैन की दुआएं हैं, मौला का करम है। वरना जितना इल्म दूसरे के बूढ़ों को नहीं, उतना हमारे बच्चों को हुआ करता है। आइए हजरात, मैं आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए नदीम अकबर सल्लल्लाहु को आवाज दे रहा हूं। देखिए बच्चा तो पढ़ता ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप हजरात जरा सा हौसला अफजाई करेंगे तो और अच्छा पढ़ेगा। बच्चे की हौसला
ऐसे नहीं, पीछे वाले ना जाने क्यों हाथ नहीं उठा रहे। मैं कह चुका हूं कि हाथ उठाएंगे दर्द होगा, इंशाल्लाह चला जाएगा मौला के सत्ते में। सारे मिलके ऐसा नारा लगाए, दोनों हाथ उठा के कि आवाज नजफ अशरफ होते हुए करबला तक पहुंचनी चाहिए। नारा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। दिले अहमद दिले अहमद दिले इमरान लिए बैठी हैं। दिले अहमद दिले इमरान लिए बैठी हैं। दीनो दुनिया के निगहबान लिए बैठी हैं। दीनो दुनिया के निगहबान लिए बैठी हैं। एक जानू पे हसन हसन एक पे बैठे हैं हुसैन। एक जानू पे हसन एक पे बैठे हैं हुसैन। अरे फातिमा बोलते कुर्बान लिए फातिमा बोलते कुरान लिए बैठी हैं। एक जानू पे हसन एक पे बैठे हैं हुसैन। फातिमा बोलते कुरान लिए बैठी हैं। नारे सलवात। यूं चली कट कर ज़बानी मी समेत अम्मार सुन। मी समेत अम्मार सुन। यूं चली कट कर ज़बाने मी समेत अम्मार सुन। मी समेत अम्मार सुन। यूं चली कट कर ज़बाने मी समेत अम्मार सुन। अरे खंजरों ने खून थूका हो गई तलवार सुन। खंजरों ने खून थूका हो गई तलवार सुन। हो गई तलवार सुन। खंजरों ने खून थूका हो गई तलवार सुन। हो गई तलवार सुन। आए मुनाफिक शौक से मदह अली सौ बार सुन। मदह अली सौ बार सुन। आए मुनाफिक शौक से मदह अली सौ बार सुन। पहले दिल पर हाथ रख ले फिर मेरे अशआर सुन।
ارے پھر میرے اشعار سن، پھر میرے پہلے دل کیا ہوا آ کر علی کے، کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، سامنے مرحب تجھے، کیا ہوا آ کر علی کے سامنے مرحب تجھے، ہاتھ سن توسان سن رہے وار سن تلوار سن، رہے وار سن تلوار سن، ہاتھ سن، ہاتھ سن رہے وار سن توسان سن تلوار سن، ہاتھ سن تلوار سن، ہاتھ سن توسان سن، پوچھ مت، پوچھ مت غیروں سے یہ جنگ جمل میں کیا ہوا، ارے جنگ جمل میں کیا ہوا، پوچھ مت غیروں سے یہ، ارے جنگ جمل میں کیا ہوا، بات جب گھر کی ہے گھر والی سے میرے یار سے، گھر والی سے میرے یار سن، بات جب گھر کی ہے گھر والی سے میرے یار سن، گھر والی سے میرے یار سن، تو جب ملا، جب ملا شمرے لئی تو حضرت مختار نے، حضرت مختار نے، جب ملا شمرے لئی تو حضرت مختار نے، ارے اس قدر مارے تماچے ہو گئے رخسار سے، بہت اچھے بھائی ندیم، بہت اچھے، شاباش شاباش شاباش، واہ، جب ملا، جب ملا، جب ملا شمرے لئی تو حضرت مختار نے، حضرت مختار نے، جب ملا شمرے لئی تو حضرت مختار نے، اس قدر مارے تماچے ہو گئے رخسار سن، ہو گئے رخسار سن، نعرے صلوات، بنتے 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 نبی کی آنکھوں کا تارا، تارا حسین ہے، تارا حسین ہے، بیٹا علی نبی کا
سا حسین ہے ایمان و دین قبلہ کعبہ کعبہ حسین ہے دین خدا کا اصل میں چہرہ حسین دین خدا کا اصل میں چہرہ حسین ہے چہرہ حسین ہے اللہ رے وہ ہے بتے شبیر کا سر شبیر کا سر اللہ رے وہ ہے بتے شبیر کا سر اور لشکر لرز رہا ہے اکیلا حسین بولو بیٹا سارے مل کے جواب دو جزاک اللہ واہ شبیر کا سر لشکر لرز رہا ہے اکیلا حسین ہے اکیلا حسین ہے حمد خدا لبوں پہ تہ تیغ ہے گلا ارے کتنا عظیم تیرا کلیجہ حسین کتنا عظیم تیرا کلیجہ حسین ہے کلیجہ حسین ہے لرزے ہیں انبیاء کے قدم جس مقام پر اور زینہ وہ تیرے صبر کا پہلا حسین زینہ وہ تیرے صبر کا پہلا حسین ہے پہلا حسین ہے زینہ وہ تیرے صبر کا پہلا حسین ہے تو نوکے سینا پہ دیکھا جو کرتے ہوئے کلام ہاں کرتے ہوئے کلام نوکے سینا پہ دیکھا جو کرتے ہوئے کلام ارے حیرت سے شمر مر گیا زندہ حسین
کے سینا پہ دیکھا جو کرتے ہوئے کلام، کرتے ہوئے کلام، نو کے سینا پہ دیکھا جو کرتے ہوئے کلام، حیرت چشم جو مر گیا زندہ حسین ہے، زندہ حسین، نعرے چلو کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، 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 اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، تو کافر ابو طالب کو کہے گر کوئی سمجھو، کافر ابو طالب کو کہے گر کوئی سمجھو، یہ انگینے باپوں کا پسر بول رہا ہے، مائک اپنے ساتھ چیک کر مائک پہ ذرا سب میں لگا کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے، کافر ابو طالب کو کہے گر کوئی سمجھو، یہ انگینے باپوں کا پسر بول رہا ہے، یہ انگینے باپوں کا پسر بول رہا ہے، وارث ہے درے کراری کو آ جانے دو، وارث ہے درے کراری کو آ جانے دو، نائب احمد مختاری کو آ جانے دو، نائب احمد مختاری کو آ جانے دو، تو گردنیں ہوں گی نمازوں میں، گردنیں ہوں گی نمازوں میں، ادھر نہ ادھر، ارے لے کے تلوار علمداری کو آ جا، لے کے تلوار علمداری کو آ جانے دو، تو غاصب باغ فدق فدق بھاگ کے جائیں گے کہاں،
ادھر نہ ادھر لے کے تلوار علمداری کو آ جانے دو. غمیشہ پہ فتوے دیا کئی کورے, غمیشہ پہ فتوے دیا کئی کورے, ضلالت کے کاما کیا کئی کورے. غمیشہ پہ فتوے دیا کئی کورے, ضلالت کے کاما کیا کئی کورے. مقدر میں ہے تیرے ذلت ہی ذلت, علی سے بغاوت کیا کئی کورے. مقدر میں ہے تیری ذلت ہی ذلت, مقدر میں ہے تیری ذلت ہی ذلت, مقدر میں ہے تیرے ذلت ہی ذلت, علی سے بغاوت کیا گئے پورے. تو تیری ہی غلطی سے کھایا تھا پھچکڑ, تو تیری ہی غلطی سے کھایا تھا پھچکڑ, عشیرہ میں بکوا کیا گئے پورے. تو تیری ہی غلطی سے کھایا تھا پھچکڑ, عشیرہ میں بکوا کیا گئے گورے. اڑا ڈالا کیا رے تو عزت کی چھندی, اڑا ڈالا کیا رے تو عزت کی چھندی, تم عرب سے ڈر کے بھگا گئے گورے. اڑا ڈالا کیا رے تو عزت کی چھندی, تم عرب سے ڈر کے بھگا گئے گورے. سخت نہ تھی لڑنے کی جو تجھ میں حولے, سخت نہ تھی لڑنے کی جو تجھ میں حولے, علم خالی پیلی لیا گئی پورے. سخت نہ تھی لڑنے کی جو تجھ میں حولے, علم خالی پیلی لیا گئی پورے. علی جو نہ آتے میاں تو جاتا, علی جو نہ آتے میاں تو جاتا, تو کھڈے میں جا کے گرا گئی پورے. علی جو نہ آتے میاں تو جاتا, تو کھڈے میں جا کے گرا گئی پورے. میاں جب تیرے انگ پہ شیطان چڑھا تھا, میاں جب تیرے انگ پہ شیطان چڑھا تھا, تو بزم نبی میں گیا گئے پورے, تو بزم نبی میں گیا گئے پورے. میں سمجھایا تھا میں سمجھایا تھا کہ میں سمجھایا تھا کہ نعرہ صلوات, میں سمجھایا تھا کہ تو اندھا بنے گا, میں سمجھایا تھا کہ تو اندھا بنے گا. قرآن نعرہ صلوات, میں سمجھایا تھا کہ تو اندھا بنے گا. قرآن الٹا پلٹا رٹا گئی پورے, قرآن الٹا پلٹا رٹا گئی پورے. رحمت کرم برس گیا دیکھو غدیر میں, دیکھو غدیر میں, خوش ہے کوئی جھلس گیا دیکھو غدیر میں, خوش ہے کوئی جھلس گیا دیکھو غدیر میں. گونجی فضا میں جسے گھڑی من کنے تو کی صدا, ارے کس کس کو صاف, ربڑ کا صاف نہیں, پلاسٹک کا صاف نہیں, غار والا صاف نہیں, عداوت کا صاف, دشمنی کا صاف, بغض کا صاف. گونجی فضا میں جسے گھڑی من کنے تو کی صدا, ارے کس کس کو صاف ڈس گیا دیکھو غدیر, کس کس کو صاف ڈس گیا دیکھو غدیر میں. جشن سرور منائیں گے ہم, اپنی قسمت بنائیں گے ہم, اپنی قسمت بنائیں گے ہم. فاطمہ فاطمہ فاطمہ
مقصد ہے بکا، ہم ہیں زہرا کی دعا، ہم سے راضی ہے نبی، ہم سے راضی ہے خدا، میری خلقت ہوئی مجلس و محرم کے لیے، میری خلقت ہوئی مجلس و محرم کے لیے، ہم تو پیدا ہوئے شبیر کے ماتم کے لیے، ہم تو پیدا ہوئے شبیر کے ماتم کے لیے، زندگی ہم کو ملی شاہد عالم کے لیے، سانسیں چلتی ہے جو سینے میں فقط غم کے لیے، جا میری کرب و بلا ہے میری روح و اذا، اپنا مقصد ہے بکا، ہمیں زہرا کی دعا، عرش سے آئے جو معبود کی قدرت لے کر، جن کے ڈوری سے ملک جاتے ہیں عزت لے کر، ہم تو آئے ہیں اسی در سے یہ قسمت لے کر، ارے مالکن مہو جہاں آئے اجازت لے کر، مالکن مہو جہاں آئے اجازت لے کر، جن سے ڈرتی ہے قضا، جن سے ڈرتی ہے قضا، ہم انہی کی ہے دعا، اپنا مقصد ہے بکا، ہمیں زہرا کی دعا، بندش ماتم سرور پہ لگانے کے لیے، فاطمہ بنت پیمبر کو ستانے کے لیے، آج آتے ہیں وہی ہم کو مٹانے کے لیے، آج آتے ہیں وہی ہم کو مٹانے کے لیے، ارے کل جو میدان میں گئے، کل جو میدان میں گئے ناک کٹانے کے لیے، کل جو میدان میں گئے ناک کٹانے کے لیے، کس کی اوقات ہے کیا، کس کی اوقات ہے کیا، خوب ہے ہم کو پتا، ہم تو کرتے نہیں مدحت کبھی بے دینوں کی، میرے دل میں نہیں الفت ہے شیاطینوں کی، نہ تو کافر نہ منافق نہ مشرکینوں کی، نہ تو کافر نہ منافق نہ مشرکینوں کی، ارے ہم تو میت پہ بھی جاتے نہیں ان تینوں کی، ہم تو میت پہ بھی جاتے نہیں ان تینوں کی، ہم نے ہر پل تحفہ، ہم نے ہر پل تحفہ ان کو لعنت کا دیا، اپنا مقصد ہے بکا، ہمیں زہرا کی دعا، قرآن معظم میں یہی صاف لکھا ہے، قرآن معظم میں یہی صاف لکھا ہے، باطل کا ملن حق سے نہ ہوگا نہ ہوا ہے، باطل کا ملن حق سے نہ ہوگا نہ ہوا ہے، تو چاہے گا وہی دشمن شبیر سے ملت، چاہے گا وہی دشمن شبیر سے ملت، جس خون میں بھی خون امیہ کا ملا ہے، چاہے گا وہی دشمن، چاہے گا وہی دشمن شبیر سے ملت، چاہے گا وہی دشمن شبیر سے ملت، جس خون میں بھی خون امیہ کا ملا ہے، جس خون میں بھی خون امیہ کا ملا ہے، نعرہ